Adom Trotro and near the free air cargo station a war industrial area and a de breono. And ne a driver for one more a cargo, a wahano, one more a how, and one more a de barbe to day. I from my mind to mine. Miss me how on say, ya highway I nam so I buy and road marking no. Mark my because one am kwan so na sensuo to akwan so tum asphalt ugu a eyetum agwan efo so egu but painting no nka aban ho ka yesen oba e kwan dada no kura no na all for so be painti but road minister yesre wa ye dey ka wisu ka kase no wanim se mark no kura wo ho na so we obi kura kan ya to wani a wo white line no pe wutimi hwela no so atimi atisi fam maka no betwem eti no se aban emia nani na road marking white line ye highway no de omo ayen na no so timi boa e maka nkwanhia sote medanase you frame me be my yo me how kese pa ni se income tax last year ni etis aban ni se income tax ye nya atwa ba wan kirem se ka kituo se ka kese o yenim ebi wo ha wonama president bi hwe a na okọ obi so timi hwe se wachew esan se wuni income tax ibu so call office se kokotwa nya juice ka yehu be sika ne fa se ye twa se ye je aba no o mechirem na yehu se ye twa o me yehu ye ntwa nso a o me yehu na president ni bi e fa so the boy apo kese pa ne to so bi o misa ko long journey kakra wa ekwan no from Tachima ya kwa wa no na mienim no krani an Robert so ekwan no so asai edu nam so wuntimi nko sisi na an Robert acho last 3 months ya kwache me ho omuji me husika nyina tiesre sa area ho kwan de esre o aban no mowa na kwan nyanya free Tachima kozi wa tumu eko garu num ni ade master ekwan no mowa kwa am do Robert na wo kan no akronfo no mo hye bush wa na no mo we amu wo bush akwa no 8 enye ntu ntimi nko ana so ntimi nko nti eye like say o stop wa no wachew omu ntimi divert so he kwan a enye kakra na omu de wawura ho omu ye odoso obi ntimi ma ho escort nso a yenim say escort nso a komo kwan no so no na omu ntimi bua no uduru ha na escort no wa juice ka 5 cedi osiko police ni bia ni akire enso yehu say escort na ho na omu gigi yeska na say escort kra mementi ase ko kwan no de ho na ye adwuma ko kase pa enkoye jama an Robert so hayen cause tam ye wuntimi chew de hia se ni mo bribri kakra bia e be chew ana ba ko no e de se ufri Tachima e ko mame nkomra ne to aba ko no so nua no so e pe bia ka men so Mark Shamatini men so me de ne se wo hwe kasa kese enam kwan so akra hakra nam titoli ha ni akra center ni ade sek hakra na ba bi bebre wo ho a wo de wo pake wo car woni 5 minutes ayifo baba be yamifo baba be klepo car ba wo hwe car nam long journey ti se trailer nam long journey na kwa na asai obekwa akoto car na asai no na ayi na gallon kofo gallon no de asi trailer na chi no ayi fire one triangle bi ansi akire na aden na police for da bi omugu kwan so ye check e wo kwan so na traders nam kwan so a ayi one triangle kura keke no ai disi ka na chi ka na se a wo de besi achi kura na ebi ni ho afin so me anu ya ade a ha adwen pa no oya ebi wa do bonso wabubu nwuragu nipa nso nya bubu nwuragu a mo na bubu nwura no gu no owie oya ne ka wi no tuka no firi ho kwa on se nwura no firi ho enti foforo eba o ni se nwura no enye nwura eye ema warning bia nti mirika ode ba no ano de ba cost resident ni santoso boko na ano e ka ba ko akolodu firi boko moko eba aposifu ai omatutu tuo abo kasi mu kas 4 matutu abo mama nipa adraba form akomako 3 ene wu oboko nti yesra ban ne se last week ya o enche last week ya yesra ban se o man ni nko boko nsensem so na de adrabafo ewu oboko pa masem kakra mo kan yo Adom Trotro enne omanfo adwenkyere eya driverfo a wo mo etwika cargo no
se trotro no eye ma mate no agye so se awe